خلق آگری شر امریکا و اسرائیل لگل ایرانه هر کودچه برفرهتر دبه. و یکی لترکیه یا جیرانا ایرانه نگرانی گهاندن لودکه. سروکی مهپی دولت باحچلی دبیجن نافچه وکه برمیلا باروتیه و بانگل حکومت دیگه کل همبر هر پیشاتی آماده به. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ortaklığının هر کوبار لشکری سیاسی و آبوری شریکاتیا امریکا و اسرائیل گران ببه و به تایبتین رازیبون رای گشتیان نافخویی دربار شر ایران ده زیده ببن مترسیا کل در دورا مکوم دبه ده زیده تر ببه دوی امجبو هر جوره سناریویان آماده بن. türlü senaryoyu hazırlıklı olmalıyız. باندورین شهر مجارا سرکیه جوینا وزیر دروی ترکیه و هفتای وی آلمان بو. حاکان فیدان پشتی جوینه تکزی لسر یکیتی آخا ایران کرو گوت دوی تکس لپای آرمانجین گوهرتنا رژیم نچه. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya ام لی ایران به هر آوایی لدیجی وان پلانن کو آرمان جوان لسر خطن اتنیکی و اولی شر نافخویه. ام جنها و وان کسن کو دخوازن تولی کارکی به ورنگی ببن هشیار دکن. دوید تو کس نکه و ناو خلطه که و هاو نپیکانه امری بدنگا و که خلط بیاویتن. ام دربار روشان نهای شر و پشتی ویجی جبو هر جور سناریوی که آمده نه. İstanbul'un لی اپوزیسیونا سرکیه ترکیه ده مجارا اولهی و بروانی آسمانی ده رخنه آن لدسلات دیگره. dostum Trump diyorsun F-35'i alamıyor. تو دبیجی ترامپ دوستê min e lê nikarî F-35 bikirî û nikarî F-16 xwe nûjen bikî. 15 salên nikarî yek firokeyê bikirî. Te firokeyê rosan xist û te pesnê xwe de lê bersiva xwe jî wergirt. Piştre tu çûyî ji boyko xwe bidî efûkirin û ji Rûsyayê S-400 kirîn. Lê vê carê te Amerîka hêrs kir. S-400 hatin. Lê di depoyan de ne. Li ser serê me mûşek difirin lê ka S-400 li ku ne? ev niqaş dedemeki deneku çar û nehîvê mehed û muşekên ku ji Îranê hatibûn avêtin li asmanên hatayû dîlokê ji aliyê hêzên NATOyê ve hatin têkşikandin. Enqerê piştî vê yekê sîstema berevaniya asmaniya Patriot li parêzgeha meletiya Bakurê Kurdistanê bicih kir. Her wiha 6 firokeyên şeriyên F-16 li gel sîstema berevaniyê weke tedbîr şandine Qubrusa Bakur. Ferdi Sak, Rudaw.